Таван шершиван аславаршин история, шентерю паттыресен күншулі, шапышу пулна вырынсем, патшалықын уйрым тимлихенче. Шаксыва плативише тыцапырагансен ешінче шыравшесене те палартмалла. Чаваш енрегіна візем ала ушкына яғын. Нумай пылмаш перін шыравшесем вырыз география бірлешевепе шуршер флочы ергелен экспедиция худшынса, барин стекесенче килдень утраве шинче пульчеш. Везем пеперле Мурманск тарахне перин корреспондент Алексей Ененкин Щицегильче. Волхатерлене ядарлар репортажа пахмазинецпер. Пәдімрашери шырав юхымен Чавашинре уйрымы нумай булмас Севастопольбе Крым чурутравенжен даврынныча. Унхищанах вырыз географии бірлежевебе шуржер флочен экспедицияне худшынса Мурманск облачне жылдытыры. Кунда візем пәлдіргіна Печенгі районенжи лейна хамари дырықне депчені. Хальхинже візене Баренцевы динезенжи килдин утравы ежінжі. Шыравешне Чавашсембе бірлех мускавран келіні хынасем тада вырынды ушкынзем худшынжеш. Самахмайку травжинже візем пірреміш ход. Экспедиция хастарезен ежінже историксембе географсем шар комиссарияденже шлегензем бүлжеш. Пәдембе водора яхыншин лагер ергелезе палатказенже бұрынжы. Пуринде пірділлев. Утраври таван жыржывы наслывыр жипе жығынны вырынзене тепчесе, тада кунда бұдарны салдаксен вилді призене ергене гердесе. Шыравжызем малданах хевеляныш килдин ятлы поселок шуменжи мазара дербейлеме бігенжеш. Кунда тірлі бұғытыра нумажена бұдарны, візен хушынше выржыра худшына, выржуымен, выржығышын кушнегуна сагар летчик, тада үті шар пайзене худшына канзем, візене бұдарныне архиври документсенбе тәрсілзе пәліне жанбада паян, палығызем шырзегайны візене паян ұлыстарат бар, шенерен палықсемлардат бар. Шакэш ушкону мне уйрумах пызык яваплых кыларзадыратры. Вохотну майыртнерен хош вилді при камын болны паллымар. Шавынбада сываплы жехудшына ганзем, оштамын лезалдак выртныне, элекки сонюгерчексембе карттызем дырық палыртрыш. Юхынза гайны вырына тербейлезе, паттырзен допризем жине, шәні абелистсем вырнаштаржыш. Шак шүллі дуайынжи вырнашны хевеляныш килзин баселегенже водыр херек шулгайыллагына пурнышкерлені. Халі варагунда нигамда бұрынмаст. Унжуменжи мазарда тақшанах юрықсырадухна. Кунда бұдарны салдаксен вилді приезене шагынбек ергене гертне, утрав жине туристене илертмі бұлдарад. Шавнамай поселокта шенерен чірілзе гаяс шаныш бұр. Утрав жинже ертіне әмірін ширімміш шулезенжех, тиніз кубыстынжен йоткалараган завод эшлені. Шавынбегех вылық чырлық тада пулы әржі деген артель бұлна. Водырмыш шулсенже күнда варжы буласа дуйны евер, шыржыва тинесрін кюделемелі шар объект жезем дума бұшлана. Візенже артиллерий дивизионы тада пулемет ротты хуралдына. Фашистла Германия Совет Союзы жине дабынза кірзен, Килдин, Мурманск поржышын уйрымақ пілдерішлі болна. Утравын хевеляны шенже вырнашны ширан артиллериен батареязен женгіна, тұшмана шырзагырвуны миллиметрлы икшір дубыран водыржичы шухрымдаран беме бұлдарна. Візем тұшман кара бізембе, шабышман, візем қыратсадыны, азырқаттазадыны, күнда ангелі, күнда бір тарат бар дезе, неместен пәлінеп. Шанбада тұшман кара бізем, берін Шынман, Мурманск портне кеме хыраны. Тинесрен табынман. Кольский заливне візем кремень. Шавнамай утрав Совет Союзне Америкаба Аслы Британирен шартехникибе абатшимы жилзе келеген карапсен жулне учсадына. Утравын тәрлі вырынзенче, күнда зенит кыземте полны танк, 70 тонна, ковол хынюевер, шыва, пударма, май пулман, караппек полны. Вол вахытра килдин утравы жинче шабы жузем пулман буленде, хаяр воржы гунда хоен ерне ховарна. Кутарахра воржы пулны. Шак Баренцева тенезінже, немешсем херек пилікемеш шулда Америка карапне пулдарна. Он жинче танксем пулны. Візене нумай пулмач тупны, хал візем сафоновра упранашы. Шар музейне паха экспонатсембе экспедиции хастарызем буянладашыде. Вырыз географии бірлежівен ұшқыны ширан батареенде чилай косықлы ғадыр дупры. Вол ешра тірлі инструмент тулдарны ешексем, тада документсем. Малашне візем шуржыр флоджин музейенде упраныш. Чуллы жырайнелі анаган шичы хутлы хүделев ғадыры курагана хойен мұнашлығы бетелендерет. Сагыр дешетке жулгайылладуны ғадыр паянда юзавлы ішлет, тілінмелі.
Шыра вушкане кунды ытты шарабекжесене дедеріслері. Вол жутра хевеляныш килдинри 2,50 метр жүлліш туайынче жавны траншея евер тіленмелі объект. Воржығышын утрав жинче шуршыр флоджен уйрым ракета полкнеде ергелені болна. Шаржиннызем лопқылыға зықланы вұқытра поселок семде адаланза бұна. Сағырвыннымыш шулзенче күнда вунбилік пин жин бұрынна. Шкулзем больница земешлені, ача журатмалы журтта болна. Тоқырвыннымыш шулзенче шаржа жызене бедермедыдынзан утрав халықы күндан материк шине күшсағайна. Халі тиніз фаринжи вунзагыр жухрым тұршы дозалаган шырлаптығы пач пужанны дезенде юрать. Вырын хесметре дыраган салдақсене гына гурма булать. Хутран зитрень пулышсем гилгелеші. Утравре илемлі вырын зембе балашнымай, ери давра сарылза вырдаган шар техникин мазарызене курзадаленеші. Экспедиции планинже вара халлеге кунда бұдарны салдақсен топризене балырдасы. Хастарушкын хевелдухыш килдинри халық тақшанақ манны мазарада ергене гердірі. Вильнизене күнда вунулты мүжімірдех бұдарма бұшлана. Варшы вғыденже кудырықра бұшхуны летчиксенеде шақшы важинже бұдарзағы варна. Шыравушкын өзен дұрыжулық негура візен ячызем әмір халық азынже бұлеш. Баренцы вадин өзенже утрав жине пархадарлы тәллевбе келіні экспедиции күнды варшы вғыденже шлені аэродром вырынне дедеріслері. Унда халі историжын пахая балазем юлманба бірех. Ундан экспедиции кудырықри маныша духны ытты мазарзембе салдақсене бұдарны уйрым лаптықсене балырдасыбе әшлері. Шуламай утравын шуршыр шираны херринже тіленмелле шархадырызем тіліне бүлжі. Кумбикесне ебір күнда вуны ытлашту күрдімір. Малдан шуларымыр салдак бұдарны вырынзем дезе, каран пықсасын, ынландымыр, что ку взрывчатка закладка вали, и кунда пидевыла линия обороны. Огневой точка ЗМ, дзот-ЦМ, значит, миномет артиллерии вали вырынзембур, и шама кунда парымыш линия обороны булны. Ларцахунна взрывчатка вали жамик ябалызам. Мы же дизайн, да вентиляция дебур и аккумулятор земвырдаш. Шевран тугаган салдаксыне, немешсене, куда перин салдаксым сервитмен пулдарна. Полярлы күнзем вғыденжи калыбышлы экспедиции тухышлы ертірі. Шыравжызем күнда вуны гуна яхын бүлжеш. Патриотлаэш материк шинжеде анлы программыба ертірі. Шул жүреве пушлаза худшынаган шамрықсене специалистсем варжы историебе жығынны музейзембе балаштаржеш. Тірлі жабы жу болны вырынсенже экскурсизем ерттерзе, Сафоновари чываш шенбе жығынны Михаил Баронинба Евгений Францев Совет Союзын героязен палығызен умынже бүлжеш. Малашнихи пархадарлы тіллевізене балыртырыш. Чываш еңгіларым вали Алексей Енейкин, Семен Антонов, Евгений Романов.